Reverend Father Joseph Musana, chairman wa board w'irindiro ry'abana rya Toro Babies Home erukushangwa Fort Portal na Janguza district nizikoma aha kubanagira abana biti tubarukubahereza buyambi bwona kandi obwe nibetaga ebyo kubarebereza. Kongera kusaba district kuteka mu budget yabo batukonyere na center bako buri kiro to budget kandi budget yekitu na center zibachwera betezindo bunti tizija abweruzi bubundi buri mu district soko. Father Musana na yongera yoreko bwetengo aha kuhangusi cy'abana aba aha kubobwa hati bina abana nkaga kandi eka y'abaneji eshemere kubaneturo mu bana 50 bonka. Abana babanagire mu pipa, abana babanagire mu toilet wito bayijahana abana basanga home. Nabweke home ekatandikwa ikikaro cyo kurindira abana kikatandikwa ho diocese ibiri ya Rwenzori Church of Uganda na Catholic Church for Porto Diocese. Bakatwishirira abajyango batandikira program inza yo kutungura umwanya ogu abo kugira ngo umuhendo gw'abana babintu batunga abari kurebera batandikira kweyongera, so twagira ngo tugaruke tubasupporting tukizira hakuya kumare mirundi nkena mu myaka y'ibiri, so neriza batwagaruka twareta obushagiki bwitu bwa miliyoni 20 wabe kitongore cha Fortbet cha hayo miliyoni 20 nguzohere Babies Home eji concentrating mu health, mu bomezi, mu kusoma, education, no mu sports, mu mizani. So ita toro tukaramu ebi chweka nkibe kwetagwa mu bina mu bwetagi wingi. Babies Home eji ekatanuka ho bureberezi bwa Rwenzori hamwe no bwa Fort Portal gasha kwa Nasima Dorin.